a 200 million pula kgato ge ka iwang fa e tla tsisa diphetogo le kgolo ya one morago ga go tlhalelwa ke madi dingwaga tona ofisi ya Gatautona re moete mohasa re go ntsha madi mo ga puso maikaelelo magolo a gone ke go aga mahama o itshetletseng ebile o ka ba beeletse go tlhabolola ka jalo bana le seabe ba ba akaretsang barulaganye ba dithulaganyo tsa diromamowa thelebišene le ditshwantsho tsa motshikinyego ba file go fitlha ka morule go ntsha megopolo ka ga madi ao a 200 million pula a tla dirisiwang ka teng. Go solofetswe gore 200 million pula o puso e mosegetseng ha thoko o tsosolose mohama wa bodiragatsi o ntseng o sokola ka ntlha ya letoko la madi. Madi ao a tla thusa gore mohama o itsetele ebile o nne le bokgoni jwa go gatisa ditshwantsho tsa tlhwatlhwa go thama ditiro le go thusa go irela lehatshe leno madi. Tona ofisi ya Gatautona re moete mohasa o gethile badiragatsi go tshwaragana le puso go tswa ka ditsela tse di thalegileng tsa go dirisa madi sente go nonotsa mohama o. Well, this is a turning point in Botswana's creative industry. For the first time, there is a serious... Ke la ntlha mo ditsong tsa lehatshe leno mohama wa bodiragatsi o hiwa madi a kana. Se se supa maitama a puso a go bereka le lona go aga le go tlhabolola mohama wa bodiragatsi. Build a thriving creative industry, an economy that provides sustainable livelihoods and tells our nation's stories with pride. Badiragatsi ba kopile gore puso e tlhomamisa gore maphata a mangwe a puso a akarediwa ha go dirwa melao ba supa ga seo se ka thusa go thama dikgwebo ka go harologana mme sothe di tswa mo bodiragatsing. Go botlhokwa gore maphata a tshwana a papadi a akarediwe ha ka gore melao e mengwe e re amang e wela kwa go one. Ka Cinematography Act ya ga re bue sepe ka Copyright and Neighboring Act. In film and television, the end product determines the sustainability of the industry. Boleng jwa ditshwantsho tse re di dirang ke tsone tse di laolang gore mohama wa rona o itshetela go le kae. Mme mo nakong ya gompieno rotlhe hela re ntse re retelwa ke go dira ditshwantsho tsa boleng jo bo kwa godimo. To rate it, does it represent us well? It doesn't. Re sa le ho lephata la metshameko le bodiragatsi le bana le seabe ba tsweletse ka go dira melao e tla netefatsang gore 200 million pula o wa biwa sentle go godisa mohama. We've been working around the clock to ensure that cinematography. Re mo thulaganyong ya go dira melao jaaka le bona mo palamente ya gompieno go na le molao kakanyetso wa cinematography. Maikaelelo a rona ke go simolola ka melao pele. Regulations. But the intention is to focus more on starting with policies. We're working on a content strategy for the broadcaster. And lephata la kgatso le mothulaganyong ya go dira molao wa go reka difilimi mme molao o o tla tlhomamisa gore ditsetana tsa theko di tlhatswegile. Molao o o tla tsenya leitho thata mo gore madi a dirisiwa jang go netefatsa gore babereki mo mohameng wa bodiragatsi ba duelwa sentle. To see who gets what how. Lephata la metshameko le bodiragatsi le tla thudumelwa go dirwa ga melao le kabo ya madi hala ofisi ya Gatautona le tla itebaganya le theko ya ditshwantsho kgotsa difilimi. Ke ba diretse motlhosi BTV News Gaborone. Tshwaragano ya ofisi ya mopalamente wa Tlokweng re phenyesegokgo le sekolo sa International School e thamilwe kgangkgolo e le go rotloetsa dithuto tse di itebagantseng le tiro ya diatla e tla thusang banana go lemoga mosola wa go ipereka le go thama mebereko e tla tokafatsang itsholelo ya lefatshe leno. Re a bua kwa moletlong wa dialoganeng tsa sekolo sa International re segokgo tlhalositse fa thotloetso ya Gambling Authority e ba e filweng e le botlhokwa fela thata. Mpho ke leboge wa bega. Mo parlamento wa kgaolo ya Tlokweng re segokgo go kopile maphata a puso le dikampani tse di ikemetseng ka nosi go tshwaragana ka se se ka thusa go godisa le go rotloetsa tiro ya diatla go thama mebereko le go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. The government of the day is starting to toll our roads. So that means we are going to do an expansion of the Letlapeng to the Zeras Road, Letlapeng to Border Gate road. So I think from next year, from January, February, there's going to be massive, construction in Tlokweng. And these are the people who are going to be on those sites. Baitsana be ka go farologana ba tlhalositse ka botlhokwa jwa dikolo tsa tiro ya diatla. We are mindful of the fact that
the rapid evolution of industry, the technological advancements that we see, the requirements that are placed on safety needs, have placed a demand on us, have signaled to us the demand for continuous skill development. It is an honor for us as the Gambling Authority to join you as we all celebrate this cohort of learners. We have successfully completed programs in the various fields that we believe are in high demand in our market in Botswana. These are skills that are needed by our economy, and they empower young people with the ability to earn a livelihood, support their families, and contribute meaningfully to national development. Re Segokgo a re puso e ikemiseditse go ema nokeng dikolo tse di rutang tiro ya diatla ka go supagetse fa di le botlhokwa mo go tlhameng ditiro. Wa kgotse gape tshwetso ya baeteledipele ba sekolo sa International School ya go rotloetsa bomme go tsenelela thuto ya diatla e gantsi dirwang ke borre. Mpho ke Leboge go tswa television Gaborone. Ratoropo wa Selebephikwe re wa ge Makgosa o dule letsholo la morero le bana le seabe e le go monela madulana pele ka go tlhomamisa gore ba tlhaloganya seabe sa bone go nonosa tirisano mmogo le go baakanyetsa go amogela ditlhabololo tse di solofetseng kwa toropong eo. Mongwe wa mehama e a santseng e abelana megopolo le yone bošenki wa dipalamo tsa setšhaba tota Pego ka Karabo Molusi. Malatsi otlhe pele letsatsi le tlhaba modumo wa dipalamo tsa setšhaba wa borora mo ditseleng tsa Selebephikwe di tsamaisa botshelo le go netefatsa gore ditlhabololo ga di eme ka boikarabelo jo bo sa itebaganyang le mesepele fela. Boeteledipele jwa toropo ya Selebephikwe bo lemoga botlhokwa jwa mohama o jaaka mengwe e metona. Dikgolo tse di tang mo Phikwe di tlhoka gore lona le ba transport le bo le ipankanyeditse go amogela baeng. Re na le the Mopani International Cargo Airport, re na le ba Next Metal motang ba dirang tse ba di dirang, re na le ba tabong ba ga mmolo le direla goneha, re na le ba di EVs ba di koloi tsa motlakase. Mo diemong tsa go itshokela go bereka diura tse di telele, koketsego ya ditlhwatlhwa tsa leokwane go tlhomamisa gore ditirelo di nna di le teng le gone go tshegetsa malwapa le dikgwebo. Phuthego e ya morero ya boele matshwanedi. Dikoloi tse ya ka di le mo renkeng hale ke ya gago ga ise tsenye blue numbers, mme ga ise no nna e tsenya blue numbers ka ditshenyegelo tsotlhe tsa gago ya tsewa ya no e nna ya gorumente. Go sena gope ha ile goreng gorumente o go mita halfway ha teng mo ditshenyegelo tse o kopanang le tsone. Ke ya ka ke supile ka ditsela gore ga di a nna sente di pothole tota industry di first no di kotas. So maybe first management strategy ne sonsore re lebella yala or amme tota industry ra re direla siam. Di charge tsa rona di dirwa ko ministry hoteli di bus space go rona di tahela di heletse re tahitsa ukwelo wa lona go go bona. Dipuisano ka seemo sa pereko le ditsela di ne tsa senola gore toropo ya Phikwe e itekanetse go le kae go ka tshegetsa ditlhabololo tse di tona tse di solofetsweng. Harna ha re holosetsang bathuti ante ke be sekai strata se bitswa sesame se akako o lebella ka ha ke kgoro ya lelapa la motho. And then o tabotsa koloi ba gore tse dingwe di khone o he ra wa traffic ha tsena ono wa go charge ke mongwe wa batho ba kileng ka charge 2000 pula. Di layout tsa rona di dirilwe hela sente as per the standards, mme ka gore ne le re tsebotsa yalo re ta go di lebelela re be re bona gore bothata bo nile ha kae ka gore the access road tsa rona mo diplotong tsa rona tsa bonno di up to standard ke di 15 meters,
tse e leng gore di cateretse gone gore go nne le movement o rileng be go nna le go offseta jalo gore di-service tsa rona tsa bo metsi bo motlakase di kgone gore di tsamaye sente. Ka kemonokeng ya Mhama wa dipalamo tsa setšhaba le bana la seabe ba ba amegang, maiteko a garatoropo a solofetse go tlisa diphetogo tse di nosetsang maikaelelo a go dira toropo boremelelo jwa madirelo le go tlhama ditiro. Karabo Molosi, BTV News, Silibi Phikwe. Wetso santse le dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele kgwebo ya go rekisa motlhaba e se ka molaong e setse e tshetletse kwa maung mme ebile e setse e babaletse tikologo. Molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima Re Thabangwaloka o kopile banne go tlogela go reka motlhaba o ka bagwebi bao ba senyano ka mme ebile banne ba motse ba setse ba itemogela ditlamorago tsa go ipiwa ga noka. Komite e tsamaisa molao ya kgaolo e tsere tshwetso ya go oketsa dipalo tsa batho ba ba tsamayang mo mekgwatlheng go leka go kganela go utswiwa ga motlhaba. Ya na se tso ipona hela o reka mothaba mo dikoloing tse di nyanetse le tsone tse di tona a kere ba re o itse gore ame o reka go ileng gore motho a tegile mining license a o bona ile wa di shortcut gore a reka na le wena wa thusa mo go senyegeng ga no kae ya no ile sello se ileng gore re batla gore the public at large, the community at large re thusane gore ba ba le tikologo ya rona le tale mo ga gore go setse go itshupa gore mo mahuding mangwe gone ya no ke di dumping site ya ka se go ipilwe gale yo leng ga go a tahela le gona ga tshololang teng. Mothusa tona wa lephata la papadi le tlhabololo kgwebo Re Baratiwa Mathothe o supile fa dikoporasi di na le seabe se se bonalang mo go ka bakanyeng itsholelo ga mmogo le go igodisa ka jalo supa fa se ka bosone se thusa go rarabolola dikgwetlho di tshwana le huma le letlhoko la ditiro o bile se ka matlhatso kwa odi jaaka moganto wa babereki SACCOS o ne o ipela dingwaga di le 10 fa e sale o thangwa le Z-class ka dintlha. E ne re mo dingwageng tse di le 10 tse di sa tswang go feta ga thangwa mokgato wa babereki SACCOS o thamilweng ka kokwano ya babereki ka go farologana go tsena mo tirisanong ya go ka ipolokela madi le fa go ntse jalo se se kailwe le bopaki jwa mata a kokwano le maiteko a tirisano mmogo mo tsamaisong mono le mongwe ka jalo se se le jwa letoro e fetogileng go nna boammaaruri ya go aga mosepele o moleele o itshetetseng fa go tsena mo dikganyeng tsa madi ka jana se se dirwang ke mokgatlho wa babereki SACCOS se tsamaisana le ngwa matshego a tebelopele ya 2036 a go nna tšhaba e tsweletseng ka go itshetela mo thabologong ebile le boipelego. This growth has not happened by chance. It is the result of hard work, transparency, discipline and unity of purpose. It has become a community, a support system, a beacon of hope, and a driver of economic empowerment. We have demonstrated that when people work together, dream together, there can be no goal that is hard or big to reach. SACCOS are meant to be inclusive, ensuring that no one is left behind. The solutions offered by cooperatives tackle the sustainable development goals at its core, and we hope that the Babereki SACCOS can continue to be a beacon of hope to the community on the benefits of SACCOS. Dikoporasi di ne tsa rotloetswa go tswa ka methale e tlhabolotsweng e tašagatsang tsamaiso ya mekgatlho ya tsone le go hema go latlhegelwa ke maloko ka go ikwadisa go sele. Banks are coming up with products. They are drawing your members away from you. So, in your strategic plan, come up with ways to retain your members. Mothusa tona na gwetha maloko a babereki SACCOS go tswelela ka maitamo a go godisa koporasi ya bone le go ka botlhokwa jwa yone mo setšhabeng. Lizzy Class, BTV News, OD.
wetso a re tlhodimeletsa mafatshe a sele re boa Afrika Borwa tetona Afrika Borwa se re Ramaphosa o kopile tshwaragano ya motia e ka thusang gore kgaolo ya Afrika e kgone go itlhabolola Ramaphosa o bile se fana tswala phuthego ya mafatshe a G20 e neng e tshwaretse kwa Johannesburg Afrika Borwa e le lwantlha Ramaphosa o tsweletse gape a rotloetsa go hedisiwa ga dintwa tsa mahatshe a supa gore dikoloto tse di oketsegang di a mathata kgolo ya mafatshe o tlhalositse fa maikaelelo a mafatshe a G20 le go tshegetsa mafatshe a isolelo ya one e leng fa gare mme gape a itemogela mathata a dikoloto Tato Khosimoro we misente ka tsa metshameko ke a go leboga o lebile sa moka matlametla modisa ke go di gorosa ke Thato Khosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa nako ya bosupa mepego e di gogang kwa pele le kgarejwana la kwa lefatsheng la Afrika Borwa Johanita Souls ga mmogo le le kawana la kwa lefatsheng la Vietnam Pen Phuc Ting ke bone ba fenyi ba khaisanyo ya Botswana International 2025 e neng rulagantswe ke ba Botswana Badminton Association ba tshwaragane le lekgotla le lo ka metshameko yotlhe mono gae la Botswana National Sport Commission khaisanyo eo e ne kopantse mafatshe a le 10 le bosupa go ralala lefatshe ka bophara e ne tshegeditswe kwa Royal Area kwa Tlokweng pa kwa Strike ka pego Schultz yo tsene mo motshamekong o wa makgaolakgang a di-singles a sena go suputsa le kgarejana la kwa Poland Gabriela Skokoska o simolotse sete ya ntlha ya motshameko ka mašetla a kgarakgatsha le kgarejana la kwa India Anvita BJ go feletsa a fentsa sete eo ka 21-15 mo seteng ya bobedi bile le ya bofelo ya motshameko o Schultz a tswelisa tshameko ya gagwe ya maemo a ntlha a e gapa ka 21-16 go fenya motshameko ka karetso ka disete tse pedi go lefela la ga Anvita. It was a good match. I went on court with the mentality of just trying to motshameko yo o ntlhatsitse pelo fela thata ke tsene mo gone ke batla go ithuta mo motshamekeng ka nna ka jana e le motshameki wa popota mme kwa phelelong ke itumeletse phenyo ya me. consistent, so overall I'm really proud of what I've achieved today. I think I came with the same mindset of winning today, but I don't think I was able to. Ke tsene mo motshamekong yo ke batla phenyo mme ke ne ka retelelwa ke go tshameka jaaka ke ne ke solofetse ke tla tswelela go tlhabolola tshameko ya me. I thought I would be a little more conditioned to the court, but maybe today wasn't my day. Mo motshamekong wa makgaolakgang wa di-singles wa borre o neng o kgatlhisa leitlho fela thata Thin o nnile namane e tona ya tiro go fenya lekawana la ga Teme burua go tswa India mo motshamekong wa disete tse tharo a fenya sete ya ntlha ka 1913 pele dilo di fetoga mo seteng ya bobedi e gapilweng ke Teme ka 21-9 bobedi jo jwa tswelela ka tshameko e mašetla le mo seteng ya bofelo ya motshameko e Thin a e gapileng ka 21-19 go fetoga mampudi wa kgaisano. Really a tough game with me because my opponent is so good, he's so fast and he can play anything. He really broken and it's hard for me to play as my style. E ne le motshameko yo mašetla fela thata tshameko ya motshameki ka nna e ne le bofefo fela thata selo se se neng se kgoreletsa tshameko ya me ke ne ke sa solofela gore ke tla fenya ka jana ke ne ke boa kwa morago mo seteng ya bofelo. Set 3 is hard because he can catch the match and then it's really hard, especially when he lead me 14-9 in the set 3. I think that it's maybe I lost. Yeah. It was a very close match. I gave my best and also it's my first final in international. So ke lekile go tshameka ka fa ke itseng ka teng ke itumeletse go fitla kwa makgaolakganyeng ka ke lekgato la me la ntlha. But I have to learn from my mistakes and get my best in my next. Mo metshamekong e mengwe tshamekilwe mo letsatsing leo Amy Ackerman ga mmogo le Johanita Schultz ba fentse mawelana kwa Maldives Aminath le Fatima Razek mo motshamekong wa women's doubles ka disete tse pedi go ile nngwe fa bopedi jwa ga Teme burua ga mmogo le Kamal Kuldeep go tswa kwa India ba gara swantse makawana a Australia Avinash Srinivas le Ephraim Steven ka disete tse pedi go lefela mo motshamekong wa di-doubles wa borre. Motshameko wa mixed doubles o gapilwe ke Robert Summers le Amy Ackerman ba fenya batshameki ka bobone go tswa Afrika Borwa Caden Kakora le Johanita Schultz ka disete tse pedi go ile nngwe.
Pako Sterek, PTV Sport, Tlokweng. mo go tse dingwe tsa metshameko Matthews Mokalake le Maruchokwe ke bone bafenyi ba kgaisanyo ya monongwaga ya malatsi mararo ya Botswana Golf Union Festival Championship e neng e tshegeditswe kwa Phakalane Golf Estate ka mafelo a beke. Mokalake o fentse letlhakore la borre fa Chokwene a fentse la bomme. Kagiso Molelekwa. Mokalake wa stopper sa Phakalane Golf Club o fetogile mofenyi mo letlhakore la borre ba golwane kana professional a sena go tse dintlha le makgolo a mabedi le masome mararo le bongwe fa Chokwe ene a fentse la bomme e le la ntlha ka dintlha le makgolo a mabedi le masome a mane le borataro. This award means a lot to me. I've been playing all this. Se letse se raya go le gontsi mo go nna ke tsere dingwaga di fara bongwe ke retelelwa ke go fenya mme gape ke itse lebalale le re ne re tshamekela mo go lone mme seo se nthusitse ke tsere dikgwedi tse pedi go ipaakanyetsa kgaisano e. And it took me almost 2 months preparing for this tournament. I've been playing golf for like 4 years now, and ke tshamekile golf dingwaga di le mmalwa mme ke phenya meantha monongwaga ke mototo ka gore ke tswala ngwaga ka phenyo. and I'm just really happy and proud of myself that I could finish off the year with a win. Mo letlhakore la borrela A division o nkemetse Monamati o fentse kgaisano ka dintlha le lekgolo le masome a mane le borataro fa letlhakore la borrela B division le fentswe ke Mubarak Ibrahim a sena go tse dintlha le masome a supa le bofera bongwe. I think for me it's mostly about ambition. I have less than 3 years playing the sport. Ke na le ngwaga di le tharo ke tshameka motshameko wa golf. Phenyo e ta nkgotsa gore ke tswela ke gatela ko pele go nna motshameki wa maemo a go godimo. I'm going to challenge myself even better to go to the championship. It's such a privilege and honor to be winning this. Ke mototo gore be ke fentse kgaisano e. Kgaisano e ne e siame thata. Ke kgotsofala sameko ya me ka gore ke fetogile mo fenyo go bofelong. Pakalani have done a great job. They've really kept the course very beautiful. I did enjoy myself, and the goal here was to just enjoy myself. And at the end of the day, I came out winning. So kgaisano ya Festival Championship ene gape ena le thakore la bomme la A division le le fentsweng ke Tebogo Tom ka dintlha le masome marataro le bone. Karolo ya junior under 19 yone e fentswe ke Thobo Mokgate ka dintlha le makgolo a mabedi le masome a mararo le bongwe morago go tshameka motshameko wa di-play-off kgatolo le Moana Chokwe. Junior under 15 yone e fentswe ke Leago Molefe ka dintlha le makgolo a mabedi le masome a matlhano le bongwe. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Kagiso Molelekwa a re gore sa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme pele fa re kgaogana re kgata motlhala re lebetsene di digoga kwa pele. Tatona bo kwa tlhomamisa fa maitlamo a puso e le go tshegetsa melawana ya go babadisana le mafatshe a mangwe mo kgaolong ka go lekalekana. Puso e rwela mogama wa bodiragatsi 200 million pula kgato e go kaiwang fa e tla tlisa diphetogo le kgolo ya mogama o. Fa mo go etsa metshameko Johanita Souls le Panpukting ke bona ba fenye ba kgaisanyo ya Badminton ya Botswana International 2025. Pues no ka bosupa nne re go tshwaretse hela di lekalo ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa dikgang tsa shei di latela moragonyana. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet international standards. Join us on our morning show and news channel for paid interviews that will promote your services and products to a larger audience. And you know, every day that they bring convenience, reliability, and we're here to have a chat with them. Need a venue for your next corporate event? Our events